La si pinia video topik bang kela pulo kopia posi General vlogs karbi ang longar lo lapuan akache thang arel mate a famous ke do arel neli sitame video upload lo lapen penangan karbi ang long ke do amuni tumate a YouTube long ke claim don aning ke hanga tum bang ke vlogs ke upload tum sitame do pi posi ente tum chethang der warel mate chethang theder atum sitame do kok titi General vlogs kopia posi chethang arel lo ante alang sitame vlog si ke upload lo itum ke upload vlogs pen alang ke upload vlogs beleg lang alang ta biloghat kang thilang su lahai hui along si alang vlogs bonen pen si video upload po nang ni tum si tame penang ana tum mangkela poson ke claim atum ta dulu bon tame ko pia pot si chethang thedalo lahai hui a secret alang bang sengen tupan pinila bang so video pen nang than po. Hi, this is our song, you're watching Short Guru the Explainer. So now let's talk about the secret of General vlogs. Nilika chini da mateng plotang te alang la puana kache thang iare da bangke son thomalam do. According to me, son bangke he is an actor. He bangke he has a good equipment. Ke thoma bangke is he shows an undiscovered place. Suppose like waterfall. Jong sinani tumlang ko chini thulang plotang te ason kaprek tu thulang tahai. Si dona bangke tumla isi a point of tum lang dam thris nang matenili nang than pachini dak. Jong sinana tum YouTube long kam claim ji ing tung plotang te mate penangana YouTube channel a phansi tam ili tum tag dam long ji alang tum ka famous chat pic mate ka monetize long chat pic tang te hala bang so amunit aprang ko pini ke claim dum ba yes of course la ke do weglo aprang hud ala bang so amunit bang alang ko pini ake claim do weglo. Suppose we can take example for General vlogs apana YouTube example lang dam lu plotang te alang ke aprang abang ke actor ke claim tang amunit lo dong si actor claim lo plotang te alang phan munit tum kachini tang atum do piglo la son lo plotang di Facebook Instagram jo bang nang ke follow dun son bang friend request ke bang ason tak taxi le maksud YouTube long pusta me tum phan nang subscribe dun po athema alang phan kachini tang amunit tum do piglo la si YouTube pusta me isi a political failure tang lo dakla jong sinang ko an ma nang rat ke ong lapan siang ta subscriber ke ong po na parban ke politics a filong sita me lapan na ke hide dun po ko an mana munit ka chini ke ong lapan sinang subscriber ta nang ke bat po lason thak si ilitum lang dame komat ne abang phule jong si YouTube long kam ke claim voilo mate hala bang so amunit abang subscriber do piglo prota alang li akaprek icon chikhuli to deadlo pusita me hala bang so YouTube channel bang ke kamuni tais long chat pigji athe alang phan ka sini tang atum si do peklo la si jong sile nang li actor lo plutang tenang li phan ka nang sini abang phu do pekpo mate abang phu bang phi do pekpo la son lo plutang tenang li YouTube long sitame ke groji chat peklo la son tatak sini li best example bang napak lang pola bang ke itum karbi ang long arlo sidolo hala bang so amunit ke Beringman production along a actor iglo hala bang so amunit men ke Ajay Rong hang mate Ajay Bodegan Ojoy rong hanga bang ihudi si por alang lang li video bonai pensi hala bang so a video long si chethan lo alang li phan malam swet alang li YouTube channel la bang cheklo yon nivet apor bang si monetize long dead lo nang to la bang so a video si tame check dam ek mela kopia pochi cheklo yon nivet le monetize dead lo nili kenon ninkan ke thom da ke prank tupo no anta monetize long lela athe ojoy rong hanga phan bang ke Beringman production along pensi alang le phan monitum khachini tanglo la so pen na potsi alang le ka prek a YouTube account le ka chi khuli ho chi ta me monitum chini derlo la bang so amunit hen lo pu la so posi alang phan alang le video ke lang don interest to koklo asi YouTube ka ma claim ji plutang te apran nang li chi famous that an le YouTube ka claim la si point number 2 General vlogs along bang ke equipment me pick mate YouTube long kam ke claim ji phan a hormu bang me pick athema moni da tumbang ke arni wang posita me entertainment si kenang ji la son long lo plotang te jat posita me General vlogs a video long mang ke lam kaning ji kom pick day la son pure phit sita me alang long equipment do pick video quality bang me pick na pen an part la an chota kalilang alang long drone sita me do ko mate ang song pen kap a view ke pick lang abang ala itum adem le lang no dak adem posita me itum ang song pen nang lang lo plotang te lang me chat titiason la supela long drone do ko mate drone view bang alang video long paklang long pop titia masi monitor tum aning dok ha
Non bangke point number 3. Point number 3 bangke alang munitum dam de pinadim munitum theglong le pinadim munitum phan paklang le pinadim si alang la puson a video bonai pen si rada phan ke peklang klang. La sopena joini si munitum chini poje la puson dim ta la puson hormun dolang la puson hormun dolang. La sopen si alang le phan munitum aning dogare relo. La si YouTube olong bangke cepat duk pik nangji. Anlo plutang te nang YouTube channel la bangke grupo monetize long po. Tang kasis tami atilup nang long po. So la si pini bangke la po anverlo. Jong si ko pini ko nani ke chok chi ke lili dolang plutang te. Let me know in the comment box.